Assalamualaikum. Ajaka. Almalar. Şunlar olup kızarıp kaldı. Vallahi. Жаңағы алмадан голден сары алмадан чаңдастырғанға. Azıcık. Hop. Kızarıp kaldı buyursa. Şunu alıp karaltağız. Bu ötü çoğun, ötü içinde olup etken acık ha. Sredni alma olup etken, yaxşı eкен da. Kurt-purtları yok buyursa. Bunlar yeni kızar paraydı.
ушундай кылып колдон келишинче аракет кылып карадык ажеке, сиздин айтууңуз боюнча. Шунча распотка болгондон кийин өзүң эле жүгүрүп калат экенсиң. Карайын кой деп.